Teng jongka mau pedang sports club nga kumbu publicity secretary jongka mau pedang sports club ngapa ikini kecing penting ya ki teams ki clubs ki manager ki players buat kamtam ki pajba nong Krishan jongka mau pedang sports club habi dai buat ka final tournament jong news nem arpo arpsan ka bangi labu khalai terik nopra arajar arpsan bat ngilapen kenria no syah khasan terik nopra arajar arpsan ka bahab kesini kong tekadau kolong bagi penkeria ya kini kesini final kolong kacingi tungku kacungi bat ka Champions Cup ke balapannya da ke Shillong Sport Association bahag kini kesini ru ka SSA ka don ya ka final jong champion kong te kunta ni kumki affiliated club kamu pedang kadan ka affiliated bat ka SSA tingi hapan trilang hamtam ha kani ka benta ka baka SSA ka penya ya ka final de kumta ilarai na ka executive committee jong kamu pedang sport club banra no syakha santrik penai kat arjar arsan dah bedai pat bat ki program inle bit kumbala rai na du nengkong ka benkong habidai bit hausi bumper ka bandon na kaski final kalong kumpa julong bat ka prize kadai silap bat habidai berkuli ke draw ka prize ka badai da kacaka bat ki consolation ki bobot kalong bat kumpa julong bat habidai bat ka tarik bat pin sim lane bat pin kam yaki kusnam ka jongpi ngila kenria no hadu ka arpo tarik penaim ka arjar arsan tengi ngej kam bah nadu ki teams ki club ki manager bat kamtam ki pajba ki bi ke football penia trailang bat ni ke sports club ba penia wan ya ai jing Krishan lem yangi baningla susu ban tre khamha namta ki khun samla namta ke sports hakani ka than jungi bat hakacelahi barokawe kublai shibur